साबगी चांग सही खरसिदा खांगन हेंगतले लिसिंग अनि कुनिथोइदा 41 डिग्री सेल्सियस लानखी नोनेदा महौसा 35-36 डिग्री दगी हेलमदबदु सही खरसिदा टेम्परेचर मंगा तरुक हेंगलकपना एग्रीकल्चर अमदी ह्यूमन हेल्थ चाउना अकाइबा पीरगनी क्लाइमेट चेंज की सैथेंगना इन्वायरमेंट अकाइबा लाकपगी सैथेंग अमा ओइना मणिपुरदा हौखिबा सही खरसिदा लेन ताबगी चांग अमदी लेन की थिकनेस हेंगलखी लेन तारकपगी फोर्स कनखलखी हौखिबा मे मंगागी तमथीरबा नोंनै नुंगसितुदा ब्रजन ताबदगी मियोय अमा लैखिदे मियोय अनि सोक्तुना लायकतनरी लेन पानबा अमदी नोंलै नुंगसितना पुन्ना मियोय मंगा सोक्तुना हॉस्पिटल दा लायकतनरी मसिगी मथक्ता मियोय कया अमसु सोक्लंबा याय नॉर्थ ईस्ट मरुओइना मणिपुरदा लाकदबा चही खरसिदा करी ओरकपा याय हाइबसी एनवायरमेंटलिस्ट राजेश सलाम दगी सेक्शनना तामिनसी नंगारांग जु लेन असी हाइदरने से नारांग मिन उवानी तवरने दि हाना खंगबदेबो अदो अखोइना प्रिपेयर ओवदबो असी साइंस नसु ngawre ba di process se masai cha sab process se kaira ga atoba process am la pa मसीगी दिमाग लो सेंबिनाबा एक बिल सेंबिनाबा अखोइना अखोइगे मिहुत कया अमा थागत लुबजे मसीदाजु मियाम द इन्फॉर्मेशन दो लैत्रबनिना सुमाइना हेक इथनिक क्लास अमा नत्रगे हेक द लेनजाओ अममम तारा कांद मयाम मिकअप हेक हेक थोकबजे सिजु मियाम द दुम ताइनाबदि यारे अदो ताइनाबजिना करी कमायना करी कनबंगमदोइनो हाइबगी वहंग अचौबो अमदि लैरगनी मखाताना अखोइजु यारिङै सिगी हिरमजिदा अखोइजु कवर तौनबो होनजर से स्टेट गवर्नमेंट ने कन हाइनिंग इसे स्टेट गवर्नमेंट या कन तास्तादे अदो तान हाइनिंग इसे अखोइगे ओइना मणिपुर की लाइबा अयिंग सागी खनकारिबा अदगी एक्सट्रीम वेदर इवेंट खंसा साबे हेगलकबा अदि ngarang हेल्थ फ्रॉम तोरि मैमसी पुलप सुचल येंगor कांददि अखोई हाइदी स्टेट की ओइना स्टेट पॉलिसी मेकर ओइना यामना लाइथोक थबम तौरे दि 2021 दा इंडिया की क्वाइनि मसक नायबा साइंटिस्ट खरना नॉर्थ ईस्ट की होल क्लाइमेटिक द वेदर पैटर्न जे कायरे न सेक्शन बा मेजर्स मेम लखोलो ओइना मोइना 2021 दा हाइरम बनेबो आदो हौजिक से 2024 तंखाइ चनसलबने अदो ngasi wakta scientist na harme potse state na lokhalaga yamna marik sumna kumna khanane na begi ngasi wamta leite seriously logde haitare ado masi ki china se ngarang ni sina kharga hore haitare sidiki hena kanjalak begi len tar chu hena kanjalak pa akhoi gi assumption da di len tar ko nate mani imphal tapak se यामना चाही मंगा तारा मतुंगदा उनजे स्नोफॉल जे मसे तारपे चांसे वांगे दि ताइं साइ खन कारपे मतुंगेना मणिपुर की टेंपरेचर से आखोई की अयुंग की डे टाइम टेंपरेचर से नतब नाइट टाइम की टेंपरेचर से असिने असिदने मेजर तोरिसे नाइट टाइम की टेंपरेचर होंग कुजने बेरा कारिसे डे टाइम की दे खर खाम कोपे लोये अहिंगी इंग में चांसे अहिंग दा विंटर दा मिनिमम दा 3 डिग्री ले खलोने अदो अखोई की 2023 की विंटर से मणिपुर की इंग में गिनदांग इंग में चांसे सागले इंग में इंग दरे 3 दे नॉर्मली 3 दे इंग में दुना कनोरम दा 11-12 नेम में 11-12 डिग्री दे लेगरे आइदि अहिंग सागले मसी सागला कांददि डे टाइम की टेंपरेचर से अहिंग सागला दि डे टाइम द खलैउने डे टाइम दम खवांग वंगलनेबो अदुना अहिंग द साबसिना माइ नेचर की प्रोसेस द अकाइबा मयाम पिरे अदुना मसिना फोन से नेगेटिव इंपैक्ट मयाम पिरकपि पॉसिबिलिटी जवा हाइबदि December था दा अहिंग द टेंपरेचर जो वाखलगा सारगनदि January February योरपदा डे टाइम की साबे चांगसे खवांग वांगलनेबो अदुना अखोइ नांगांग वरखाना लाइक तमकुजे विंटर लोरगा स्प्रिंग लोरगा समर लोय आंगांग लोय तमकुरेबो नतु कुमची सहिदेगिदि इंडिया की सु ओइना ने अदुगा नॉर्थ ईस्ट की सु ओइना
spring have season je mangre spring je winter ka summer ka salang kaisi na gre spring have season je bahum khara di maki process se lai hidre as January last week February first week the April May the like the temperature se adu the like thokre aduna hojik se scientific India yo na science ki scientist men nei na kan da agi yo na su wari chane India yo na hanak se kumchi 2024 se spring season mangre adu raga di January last week February first week the May the like the temperature se yo raga di May June the di kai ore kani id yam khadam change id for example January last week the 22 degree Celsius like the 29 to 30 yoraga di May June the di compulsory 40 degree lan granel mamang sahi August Manipur gi waina noni da 40 degree lan 41 plus kare hele id sa bi chang se akhoina khandaba angauri kanda lairamba sa bi chang duga degree mari manga khamong ngale ado masi climate change na agriculture da aduga human health da kari impact pige haradi degree mari manga wa kusina automatic sapu pirani haina pa na bani agriculture da akhoina hana thar me ba phau nung chana base asi ma khang mong amaroi bo atopa pamina mu mochilani atigi akhoina 32 degree khwai wang ba sa ba da haidanamba hakchanggi condition sina 40 euro kanda kham ngamare bo to palaina makhan la ne sigi problem jine ba je yakana science nai deri se degree manga ka tang hingat pada agriculture da kari sapu pi no ne human health da kari sapula kani asini haji mapane yakana nai deri se ado akhoi gi di rims ta da doctor amani community health medicine gi moi nai na bdi hore hengnai ado ko state gi waina policy waina agriculture da ado maru waina human health da degree mari manga ka wang khana kusina kari sabu pirakani hai siam seriously discuss to khro wali akoi gi se chahi manga ki record a yeng bada maximum je summer da 36 adai yobone ado mamang se da none da 40 yore ado mamang da 2022 august da chandil ga more ga da 40 cross over ID 36, 37, 38, 40 degree mari manga khawang wang khale ado akhoina state ki oina policy oina prepare ta hodra ga di fast impact se agriculture da farmer sing da China ji phangduri either hose salwa ta bama natra ngan satwa ga mapum phana harvest ngam da bama adudi ngali ngai da mokhoi da state ki rom da gi alternate ideas khara pibi ba madi am chaw ma thau ibam sange do ga khawang wang na temperature wang la kusen asisa adjust to ngam ba crop to kom sange karma makhan gi phau makhan sa khang ngam ni haiba climate resilient crop ai ne ba ajik so India government yo na whole India gen nai na kan da siki temperature manga taru khang wang la kusen khang ngan be se millet are ba crop se asi kak tani haidana government India na millet se state ko mak thana ba Nagaland jo thaba hore Manipur ki trial to ba hore da khoi ji hana millet se ngana sa ba nati na khoi di phau sa na cheng ta ga sa ba kang bu ni adu re ga di Manipur go ina nai na ba ma mathok ta ni se degree manga taru hingal ko se da karam ba phau ma khan khama ngami se thido kan da adu farmer sing ni introduce to bam changem natraga di koina phawa mana phau di pa la ga mang da ching yong do adu condition do ya wang ye ai ngata nga flowering janga ta to thoki ba kad mun ngam da ba tare adudi mawong para se hybrid ching mawo phau makhal je akoina promote to bo ta dauri bra natraga akoi gi organic ta jo lai bra si gum ba nate adu asida ne discussion akoi Manipur go ina akoi climate change ki su interaction da yam discuss to adamaina hybrid phau ba the option ta do ra natraga mapan de gi
khang ma phau pusal ka dora hana adu discussion la kan da akhoi na hari sina ka de ma pa ni phau pusal ka doi no Manipur da mau sa na nong ta ka hen ta re ta dre sa re sa dre kham ma phau be rai ti wild rice be rai Manipur da na ma sai la yeram me masi mem je amu kaw gumba dige agriculture university gumba kai gumba lei mem sina thido kan da akhoi gi masa gi le me ba de kodam moina tong thabi hai ro adigi wainu zara na hana wild rice adega koi sing kang hong loktak ma pan da hori si asisu wild rice ching one zana me thai na adi Manipur da masa gi one lei jere me ba hoi sing chaw ge ra kang ge le kak sak ge ra sa ge ra khok ge ra am khang ngam ba phau be ra thai lei ra me asi me am je ma pa ni pro koi mo ta asi atu da government na policy mo ina yo khat pam changim ai dia aying sa khan je kai de ngarang den dai ma na taw ni se ha scientist men hai 2021 dei khang 21 de ge hai re ga di chahi ani hum je kam ta tok di khara ga mai individual level le budi khara ga khana budi hawe asia su khara khana ba hawe ado ga state ki policy oina de khana budi lai to ado department me am che pulap government na tasala kan da director of environment makha da wai ge ra kaw ba asia gumba digi agri department na recommend mai tasala kan da thu na khana bam sange kamai tok si ge tawrani de khang ne rab ni ko ado ngarang su len asi haidar ne se ngarang min no wani tawrani de hana khang ba de ado khoi ne prepare over da bo aduga sumaina akhan na nong yam kalakani na traga len yaurakani na traga kano gi akhoi gi budget tarakani haiba gi pot se yam accurate oina khangba je hapta kaya tha kya na traga numit kya gi mama na khangba ngam hojik ti science na saklop ma tu ina mayam na yak kan data yeng se akhoi gi America gi NASA je ma gi satellite na lo pa data se imagery se automatic accurate way asle ki reading lor ga IMD India meteorological department ka so moina refer to je sa ge satellite imagery maps ne yeng to bodi id satellite imagery se pung ga na tre minute kuding ki moi monitor to yo nuksit ma yon je korum lai hani ki paring da lakpura som da thai ra ba som da thai bra se moi mikup kuding gi sene yo adona asigi science na pibe information mem se akhoi na loksala kan da akhoi ga akhangai sing na to na analysis tor kan da kadi kuda moi na am scientific to ba ngarang len tari ba hajing nong tari je na se science na so explain to khara wa ba adi normally monsoon se be Bengal Arabian Sea de ge nong je hora kan da India gi mai cha buk se la la khat da natraga akhoi gi Maharashtra Andhra Pradesh Orissa somda ai ga la ga north east yor ga nong ji tar bane hojik tari ba nong ji di India gi mai cha buk se la la khat da chi cross su to torum da na akhoi western disturbance na male on Gujarat ki kari Arabian Sea de hora ga Himalaya da nuksi se chat khre da raw no in chakra ga Mongolia China lai side nuksi se uru su dai sala kan da koi notice ron da handor pa no de bese adi normally makharum de gi kakala ga akhoi monsoon ji de pas Arabian Sea de hora kan da Kerala da han yan yera kan da Kerala de Tamil Nadu yera kan da ayin kakla pone Andhra Pradesh Orissa Bengal adi notice yor pone sina masagi lari te yor ba kenone da neki no ji de adugi process loi gai gre somna kan de round la kan da western central India lala ma kan da Himalaya Tibet matakta lashin gi kano ji sakra kan da hojiki Burma gi matak se da lashin men je su chhaina anti cyclone na cyclone jo ung chhain lekhal puni na anti cyclone na nuksi je lekhal laga kano da laiba rom da nuksi je umder ko adui process ne hoji tori se aduna chhaina nuksi je ko ina la ga Burma China rom da la ga north east ungo ada akhoi se nong tari se yam nang na ba Bengal da Orissa da nong ta tiu moi di heat wave sa
ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯊꯔꯣ ꯃꯥꯔꯣ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯟ ꯍꯩꯊꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯁꯨ ꯉꯥꯎꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯃꯁꯥꯏ ꯆꯠꯆꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯈꯠꯄꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯔꯤ ꯃꯣꯏ IMDꯒꯤ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯩ ꯅꯣꯡ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯣꯔꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯜꯂꯣꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯀꯨꯝꯃꯒꯗꯤ khitang ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯅꯦꯛꯁ 6 days ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤꯃꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯕ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄꯤꯗꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗ ꯕ꯭ꯔꯖꯔꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯅꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯕ꯭ꯔꯖꯔ ꯇꯥꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯖꯔꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯈꯤꯜꯂꯛꯄꯗ 20,000 ꯚꯣꯜꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯑꯦꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ 30-40,000 ꯚꯣꯜꯠ ꯌꯧꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯩꯕꯗ ꯊꯦꯡ ꯃꯤꯁꯦ ꯄꯨꯀꯥ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ 20,000 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯃꯩ ꯆꯤꯡꯉꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 250 ꯚꯣꯜꯠ ꯈꯛꯇꯅꯤ 250 ꯚꯣꯜꯠꯇꯨꯗ ꯆꯤꯡꯉ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯖꯔ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ 20,000 ꯚꯣꯜꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯨ IMDꯒꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯗꯁꯨ thunderstorm with hailstorm warning particularly yellow orange ka leragadi ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯣꯠ ꯂꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯣꯠ ꯂꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ electric kano current hana tarapanina electric current tarakanda chumna smaini yeibida tebo tarakanda magi area kara meter kara electric current spread out tobune hoi ada lighting na direct angoda yegdraga su aina doi ketang manak nak leiraga di nisagi current tu gi range leiraga di ai dum samana dum chinga dum sidene ai 20,000 volt na adum pandoine hoi aduga u marakta aina mayam su haining mana mayam na pam na yum thongan da digi kono daga konhomya daga deb daruana u se chak yunga smaina Christmas tree man ba ya phajaba masak ka ya phajaba u gak tha bane u se phajaye na thari da bangde kaino khangdana yum mamang da konhom mamang da u se tha yam thai aina thengam sing da di hai u se u yan me se pandi pamwe de so si u masi u se loktho maramdi haziki debdaru haba pamije sina kwaidegi ume marta good conductor of electricity and brother phalakda mangoda asigi uze compulsory mangoda hana mana aina brother tarkuse ume marusi the mana mangoda hana kan singchen ne chance kwaidegi wang current je o kuse mana yam na kan tobo hoi aduna aidi yum khara ure moina haziki debdaru hai pambi thar kanda yumdo kunmung lape masagi braza tarapje hazu uja taraga ude te kem soyebo mana electricity chingchen ne braza je chingchen laga mana kapthokbo ujina ujigi through the good conductor ha du nebo mana kana se braza tari ba mai je mana oga mana mu yena wena ro sakhai ba aduna haziki yumje akhoi gi id boom phum dong ne Sungkai gai budi. Asagi bazagi 20,000 volts na ujde taraga ujina chingaga ude kaphoga alang ni bu. Hai. Topa karam ba panbi ba. Baro ide akhoi na halam na so hai nong ching baza khadi khona ma khong lai gano na. Ade
मासे गुड कंडक्टर ओइबिगिनि हाइदि शॉर्ट पे कंडीशन दा हाइदि उ लोइनमक नते उ खरति ब्रजा तारकपदा उदुदा याइरा उदु टिया लेदना lei अदा मोय गुड कंडक्टर ओइतबिगिनेबो द गुड कंडक्टर सिना मई लाइजे माना ओ रिसीव तौरगा माना मु आलम कापथोको drop tawai mahutta kapthoki banina अनपदा लरिबा याम तरबदा 30-40 फीट लरिब सिंगदो नान ब्रजा तारकपदा मनाकता फम्बा सेट फम्बा मिहुम सोइन हरिदो हजिकि लाइटिंग गी मई ओ उनु ओगा खोंनांग नु ओगा कापथोकपिगिनेबो आइदि उ मखोंदा दारि फम्बा नते मोय हुम सोइदो मनाकता वेटिंग सेट फम्बनेबो अदु मोय जे भाब तार मोय उदुना गुड कंडक्टर ओरगा मई दो माने एजॉब तोरगा उदुना स्प्रेड आउट कापथोकपदा मोयना मनाकता फम्बगिनेबो सोइदो adude ayamba u asangba मरुइना खोंनांगुबा फिकस स्पेसिस हाइतारे खोंनांगुबा कैगुबा दिगे थाइबोंगुबा अदेगे असुंबा मखों फम्नो हरिसे माना गुड कंडक्टर ओइबिगिने अदु ख्वाइ साथिउना जिके देबदारु हाइबा राजबाबु ममांग जु फसबानी का होबने interview asigi loishalapagi sharuk amoina ozana RK production gi viewers inda bibini ba pauchalabda thambi अखोइगी अयिंग असai खन कारकपगी खनन नैनबसैदा मायामना खंबिगदौसे क्लाइमेट चेंज हाइदि अयिंग असागी खन कारकपाना मायाम पनरिसे मसि करिनोसे मायामना खरा खनन नैनरकांदा खितंग मोमुत हेना खंबिबम चंगी खंबिबगा लोइनना साबा हेंगलेइसे मणिपुर टेम्परेचर सेल्सियस मरी मंगा वांग हेंगलेइसे मसिना हेंग तुंग कोइना अखोइगी लौ सुंगुदा द हक्सांगदा करी अकाइबा पिरकनी हेसे मयामना मांगजोंगना खंबम चंगी खंबगा लोइनना सरकारना मसी करमायना अखोइगी सेक्शन थोरंगदि लौकतकनी हेसे मयामना सरकारदा वाकरना पुखतपिबा हाइबिबा अदुसु चंगी लोइसिलकपदा वीडियो सिबु मित्येंग ताबिरिबा खुदिंगमकना इसा इसागी वखलोन कमेंट बॉक्स ता थंबिरमु